Mkhulu. Isikusithangane mkhulu usuphinze wabuya kusho ukuthi zakuphatha kahle ngaphambili. Hayi mani mkhulu mani, namuhla ngithenga lehlukile nzaba. Ngibonile ke mkhulu lapha kubo TikTok lapha. Bantu bathatha lento mkhulu. Baphile nyanza bathi ayinabungoti lento. Ayinabungoti. Manje yini ngisale emva ke nami ngobe nami imali ngiyifuna ke futhi ngiyaqhubeka uyangibona. Ngake ngazama kongihlula. Kwangidla lento. Ngicela ke ukuthi mkhulu unginike lokhu ngasimane kusoft manje ngathi mhlambe konta one round. Ya, kuncenga mani, kuncenga noma kuboqala nje kuqale kungisula sule lapha. Ngoshami kungena nike imvule tangigrisa mani, incenga. Kanti futhi lokunye nakungenteka ukuthi unako mhlambe mkhulu lokuthanza ke ingadi yemfati. Ngakunika ke nginesidudla lapha fresh mani. Kungadla uyabona noma ke mhlawumbe lokuthanza ke ema eggs. Ukunika ke ema eggs. Nethi nakungeke kulimata mina mani. Ngiyacela mani ngathi ukuthi khona lokungibambisa kona. Ya kuyavakala. Bahlala bazi bayifuna lento abantu bangekho ready mkhulu mani. Bese kuhamba kusikhathi abadlula le. Hayi mani angisi mhlambe usuka wonke abachazele kahle. Angisi mina uthi anginika imvule wenqepho wemnesi mani. Ngiyathi ukuthi uyinvotha mani ngicela ukuthi umna uhlala uvale inyawo ngoba ngiloku ngiyabona mani. Hayi phuseka wena buke tindzaba takho la. Hayi mani angisho mabhedle baleni ngosami nako phela yabo. Uyabona ke imvula itangiqinisa kudala kakho la ngona dabula base. Uyayibona ke imvula yakho. Abamba le imvula yakho uyathusa lethi manje. Please man yakela mina. Yangithusa lo man. Mali yona unayo mkhulu nangu. Umalambane lento. Umalambane lento ayibona nje. Kunamali lento. Umalambane lento lemkhulu. Wembakanyana ungena ngapha. Ngcono nganginamali mara ngiyaphila. Hayi full check man. Ya full check nawe. Mara lokusala ngiyaphila. Ihlithi uyabhakuda la. Tolo shumbakanyana. Awungathi ukuthi mdami imali. Hayi kukhona kwemnikelo unyana labakubekile lapha esontweni ngasikonda la kubo 25 26000 ngakhokha ya angisinethi nangine guarantee ukuthi imali yabuya Khona lengakunika khona mkhulu mina kwakuhle ngathi umuntu omkhulu futhi nje akulala nawe lokho mkhulu ukuthi ilungele kukusami ukuthi ilungele kakhulu inibona kuyendako nje ukuthi mkhulu ukuthi amele ukuthi njalo ukugijimise mkhulu na ukubamba 5 million. Hayi kulula ke futhi utamele ngibe lijale nami ngiyavuka ekseni ngiyajoka ngihlale nginestamina hayi lelula la engadle mina hayi nakinga la efuna la engafuna engathi ke perfect ngicela ngikunike yona mnethu masinyane ngivele ngihlale sengiganya ngibamba nami 5 million ngilala nginayo Ola akunamkinga ke ungakhuleka utawuphuma khona kuqala manje bese wena mkhulu uyakwijimisa ukuthi uyakuthatha. Hayi kukhwebule mkhulu uyangibona sengilethi ke mina Akubuye abathi. Kodwa kathi akuyabo. Hayi ngokho. Khona mkhulu kula. Lasoka phela. Vimba imali yami ngosami. Vimba 5 million. Machoja. Engokule ngisho kangaka. Vimba. 5 million wami ngoba. Hayi khijima mkhulu kungakufikeli kuqala ekhaya nkosi ukutshela. Futhi akudliwa lokho ukhaphela. Machoja.